Как бы тугля, кама кама شما تا 4 بار زنگ زدن تلفن من نبرداشتیم بعد خودش زنگ زد اون اتاق خودش زد گفت که چی نگفت من قطعا بابا داریم گفت 100,000 متر بود مرد رکا 100 متر ویدیو تا اوکی خیلی موید آخری نگوش که کی بود با تصدیق دیگری که آدم‌ها ایخچ نگاه که میگه زنگ زدم نبرداشتم بعدم 4 بار زنگ میزنن نمیورداره بعد یعنی که نمیورداره ای زنگ میزنه میگه چی میگوی جوابش یعنی که گوش کنین شما جواب شه او آدمی که زنگ میزنه میگه چی میگوی نمیقدر سمو چی او آدم از اونه که ای زنگ زده است لنگولی نبرداشته است از اینش درک داره نه تنها از اونه که ای آدم قتل لنگولی دودو گرفت زورا گپ زد یا که دیگرش اول که درک داره درباره اونه که لنگولی تلفن نبرداشته است مگر آدم اسم شریپوف میتونه باشه ای آدم نه آدمی که در کنار لنگولی شتگه گوش کنین یا بارش مختون Как бы тугля, кама кама شما تا 4 بار زنگ زدن تلفن من نبرداشتیم بعد خودش زنگ زد اون اتاق خودش زد گفت که چی نگفت من قطعا بابا داریم گفت 100,000 متر بود مرد رکا 100 متر ویدیو تا اوکی خیلی موید آخری نگوش که کی بود همه سلام علیکم پیروان حق و قاتلان باطل با شما هستم ما محمد پلنگ و این کانالی اسم شریپوف ای نامت پلنگای امروز سه‌شنبه یعنی که ویدیو از روبریکای آنتی دجال و دوستا پیش از نمو را سر کردن میخواستم خاطر رسان کنم که چه که شما میدونید من توصیه میدونم به شما برای زیارت خانه خدا شرکت حج سنتر. السلام علیکم از کانالی اسم شریپوف و حج عمره اومدم در اینجا هیچ خیل فریب و رنگ نیست اینا شرایطش همه سخت است همه قدر ما آدمای پیری و همه در شرایط ناز نگاه داشتم من گستین مهمانخونه‌هاش اینا نزدیک و البته مرحمت شما میتونین که استفاده کنین رقمشون در بالای اکران شما. امروز گپ میزنیم درباره اونه که چگونه لنگولی یعنی که خودیم علم خوجا مردم بازی میدارونه و چگونه فریب میکنه. اموز تفروخته تا پدر تفروخته تا مادر تفروخته تا فرزند تفروخته برای پول مورد نیاجوره یعنی کوتاه در سرخط ویدیو گپ میزنیم که درباره کدام موضوع ما حالا صحبت میکنیم. موضوعی که یک چند وقت پیش یک برادر در کانال ما برآمد که خونش سوختگی بود و در رفتی گپ گفت که در ویدیو که لنگولی از او سون طلب کردگی برای ویدیوش برآوردن. من گفتم که اکم از زورش کم اول سونی کلان که من که شرایط ندارم سون ندارم اولی که من همین 100,000 متر من همین چیزی تره که من را اثر تو بگرم نمونم و در جواب همین ویدیو لنگولی برآمده گریه و ناله و داد و وای کرد که خدمت کرده دیگرش الله فرزند ما بس هر زنده نمونه که من به سخنان را گفته باشم تهمت داری برادر عزیز یک نقطه بیا مگر شعور است بوی جوی مولیون رو یادم اکای محمد اکای اسم شریپوف همی کارو چی در کو میرای پشتاکو تا میمولا پاهو تا میمولا زنگ بزنین بزلای کویلا چینه های ای تاقا جون تهمت داری برادر عزیز شرق بشه بابای لنگری برادر عزیز که تهمت میآید دل شکاف میشود با خدا میرم خدمت کشم با خدا میرم خدمت کشم بگو چونکی بچه من خدمت کردم من خدمت کردم اکای محمد اکای اسم شریپوف همی کارو چی در کو اگر که در شما فیتا بوچکا هیجوما و مساج لازم باشه شما میتونین که این کار در شرکت شفا فرما با استفاده بردن پروموکد اسم شریپوف به پول بکنین و همچون دوران داروهای گیاهی مرحمت. برادرایی که از نوشاکی‌های الکل اذیت میکشند و میخواهند که از این مشکلی بعد آزاد شوند بهترین راه حل پروتیف الکل است که شرکت شفا فرما به شما توصیه میدهد. این دارویی هست که بعد خوردن این شما با الکل نزدیک نمیشوین و شفا مییابید. و گفت که او را تهمت کرده استند. انیقترش کی تهمت کرده است گویا که محمد شریپوف او را تهمت کرده باشه. اونی که یگان خیلی دلیل در این سخناش نداشت ما درباره این گپ زدیم
видеои пешинае ки дар ҳамин мавзӯъ дар дигар тарафҳош буд ки мада касатса дошту ё одам факт надора ки мара туҳмат кардестай. Ман суратҳоша мемонам ҳамин видеоро метавонем бидурен тамошо кунем вора ва дар инҷа онира гап мезанем ки бештар ба мане ба худи ҳамин одам касатса дора байни ҳамин лангулиу ҳамин одаме ки дар канали ма баромад ва чунин суханҳоро гуфт. من گفتم که اکم از زورش کم عوض میکنم که من بتونم که شرایط ندارم. ва лангули ҳаракат кард ки худша сафед куна аз ҳамин кор бирора. моментҳои дар инҷа ҳастае ки бисёр одамо дидагӣ нестанд ва ира таҳлил кардан дар кора. Реални мо тамошо мекунем якчанд записора дар телеграм каналаш ва видеоере ки қатъи ҳамон одам гап зад. Бале ҳаста чизҳое ки суханҳое ҳастае ки аҳамият додан дар корай ва плюсу минус кардан дар кор то ки натиҷа бароя. Бисёр одамо ҳамин чизҳоро аҳамият наметаҳанд ва ма ҳамин корро мекунам. Таҳлил мекунем ки дар инҷа чӣ гап буд. Лайк монданро фаромӯш намекунем ва шурӯъ мекунем видеоро. Лангули баромада гирия кард ки туҳматаш кардиян, лекин дар болои и худаш мара туҳмат кард. Ман ҳоло ҳам гирия накардам ва гириям намекунам ва мардак бори талаб мекунам ки бибиро ва раз ки мегӯй ки туҳмат кардиян, доказат кун ки туҳмат кардиян. Далелша нишон буде ки туҳматат кардиян. Вагарна гапи худа туҳмат ҳисоб мешавад. Мо аз чӣ сар мекунем? Галасҳавое мебарояд дар телеграм канали Лангули аз ҳамон одаме ки дар Лангули муроҷиат карда ва гуфти худаш Лангули аз ӯ сум гуфта боша. Баъди оне ки дар канали ма баромада ҳамин гапҳоро гуфтагӣ буд, баъдан Лангули чанқа гирияу нола мекунад, мега ки телефонҳои мара намегирад, дигараш. Баъди чанқа вақт мада и одам мада менависа вақте ки Лангули кофтаесаша. Мада менависам мега ки ҳамин моментоша ака ҳамин моменти сум гуфтагира удалит ки намега ягон гапи дига ки ма дурӯғ гуфта ё ки ягон чиз дига не, мега ки ҳамин моментое ки сум гуфтагия ҳамин ҷоҳоша удалит ки барои чӣ? Барои он хотире ки мардум гуфтестае ки шумо ҷанг андохтестед. Яъне ки сабаби удалит карданша онира мега ки мега мардум гуфтестае ки как буто ки ӯ блогера ҷанг дохтеста боша. Агар ки ту рост бошӣ, ҳақ бошӣ дар гапи худат, иҷа ягон хе ҷанг дохтан ягон чӣ намешавад. Вақте ки агар ки мо ира биридем удалит кардем, баъдан и шаҳодат аз он ира метавад ки пас ту дурӯғ гуфтагӣ будаи ки удалит кардаи, дуруст? Одаме ки рост гуфта боша, чӣ ба метарса аз удалит кардан? Дига ягон чиз дига намега, баъдан инаи галасҳавоё мебора, баъди галасҳаво ман мехоҳам ки қатъиш занг бизанам, пурсумша ки чӣ гапай чӣ кор шуда, дига телефони мара намегира. ва мо сабабоеро медонем ки чӣ гапай, биёен ака хуб гӯш мекунем, таҳлил мекунем якта ба якта, полочка ба полочкам. Бачаҳои телеграм группаи ма пешаи палангон салом алейкум, бачаҳои ютубудагиам салом алейкум. Хуб ба диққат гӯш кунен, таҳлил мерава, майда меброрем и даҷҷола нишон медиҳем дар мардум чӣ кор мекунам. Ва касе ки дар группаи телеграмӣ нестай бардоро бидуроен ссилкаи телеграм канал дар якум комментария закрепит кардагиай беҳтарин хабарҳо, беҳтар чизое ки якумин шуда дар ютуб намебурад, дар уҷа шумо бештар тезтар хабар меёбем. Рафтем, гӯш мекунем. Акаҷон ма ҳама гапҳома гап задам, ту ҳамин кора ма чӣ накунам, ма хидмат мара бисёр одамо хай дар ҳамин доншон афтондан чӣ кардан. Ман гапҳома нисбати Бобои Лангари таҳмат буд, гап задам, нисбати коми чӣ гапе гуфтам, бахшиш узр пурсидам. Акаҷон гӯш кунед, ма аҳамият бутен ҷойре ки мега ки бисёр одамо дар домшон афтондан чиз кардану баъдан мега ки гапош нисбати Лангули туҳмат будааст. Аҳамият бутен, гӯш кунед. дар группа ҳам гап задам, нахи дамо занг задесам, галасҳавои тайнавазӣ гӯш кардесам. Акаҷон дар группа ҳам гап задай, худш ҳам гап задай, галасҳоиша гӯш кардестай. Ва дар инҷа мо чира бояд аҳамият бутен? Ҳамин қадар минута 24 сонияи записай чӣ фаҳмиден? Онера ки и қатъи Лангули гап назадестай. Ира ба ёд бигирем. Барои он хотире ки Лангулиро ҳамчун сеюм одам аз номаш гап зад дар аввали запис. И қатъи Лангули гап назадестай. Ва гуфт ки ҳоло галасҳавои там гӯш кардам. Чӣ галасҳавой мо намедонем. Но мо мефаҳмем дар рафти таҳлил. Ба диққат бошен. И конкретни расследования мешава. Аз ӯ расследованияҳои видеои криминалидам ҷолибтарае. чизе ки гуфтам бахшиш пурсидам. Акаҷон чизе ки одамо ягон кас назди Парвардигор бегуноҳ нестай, ҳама гунаҳгорам боша. Гуноҳма акаҷон исбот кардам, ба гуноҳма ба гардан гирифтам. Мара ҳамин хел гуфта будан, ҳамин чӣ хеле ки буд, ҳамон ҳақиқата гап задем ака. Мара ҳам хел гуфта будан, чӣ хеле ки буд, ҳамон ҳақиқата гап задам ака. Дар 43 сонияи ҳамин аудио одаме агар шуурнок боша, одаме агар чӣ боша, пок замаша мефаҳмад ки далши видео кардани Лангулиу ҳеҷ ягон чиз дар кор неста дар инҷа. Гунаҳгор будани худи Лангули дар ҳамин галасҳавой маълум ай. Яъне ки чӣ хел ҳоло дар назари аввал мегӯй гӯш кунӣ
ба назар мерасад ки гӯё ки ин одам пушаймон шудеса аз тӯҳмат кардагиш. Не, гӯш кунен як бори дига охирони голоса. мара ҳамин хел гуфта буданд ва ҳамин чӣ хеле ки буд ҳамун ҳақиқата гап задагим ака. чӣ хеле ки буд ҳамун ҳақиқата гап задагиюм. من گفتم که اکم از زورش کم اول سونی کلان که من گفتم که شرایط ندارم سون ندارم او خیلی мара ҳамин хел гуфта буданд ва ҳамин чӣ хеле ки буд ҳамун ҳақиқата гап задагим ака. гап задагиюм ин замони гузаштае. дар назар дора суханоиша ки гуфтагиае. пас аз ин мо хулоса мебарорем ки ин одам чизе ки гуфтае ҳақиқатае. мегзарем дар аввали галасҳавои дариҷаш ҷое ки мега ки одамо хай дар ҳамдоншон афсондан чӣ карданд. ман гапома нисбати бобои лангари таъмат буд гап задам. вопрос агар ки мувофиқи охири галасҳавое бигирем ки ту гуфтагӣ буди чизера ки ҳақиқат буд ҳамуро гуфта бошӣ, пас дар аввали галасҳавой дар домшон афтондан чӣ маъно дора? И беасосае. бале мо одамера ки гап задаистае ҷабрдидара моира никак нагор кардани нестем, лекин ин одам худаш маҷбура ин кора бикуна ва ин шаҳодат ҳамин галасҳавоёш мета ки ин одама маҷбур сохтагиян чизере ки мега ҳамун меган, лекин ба чизи воқеӣ туғри намегира. ай одамо худшон таҳлил карда наметавонанд ки дар голос чӣ гуфтеста ин одам. ва бале вақте ки одама гап нишон метиҳанд всё равно у одам актёр нестае. гапш нишон битиҳанд бубуроя бигӯяд ва всё равно дурӯғш мебурояд дар мобайн. оне ки мега ки ба дом афтонданша ин 100% гапи нишондодаҳай ки бояд бигӯяд. ва гапи асли воқеа дар охири галасҳавои худаш мега ки чизе ки буд ҳамуро гуфтае. мара ҳамин хел гуфта буданд ва ҳамин чӣ хеле ки буд ҳамун ҳақиқата гап задагим ака. мара ҳам хеле гуфта буданд чӣ хеле ки буд ҳамун ҳақиқата гап задам. чӣ хеле ки буд ҳақиқата гап задагим. ин муҳим калимае бародор дар ин кор. бале ака дидам ҳама чизро дидам. чизе ки ҳақиқата чизе ки ҳақиқата кмайли ҳеҷ гап не кадан мара ҳо дидо мега чӣ дидай чӣ роиш кардаян дар ин ҷа нофаҳмоае. лекин гуфтесае ки чизе ки ҳақиқатае чиз буд димбор чизе ки ҳақиқатае майли ҳо кардан фаҳмидестен ки ҷумла солим нест. чизе ки ҳақиқатае хостеса бигӯя ки чизи ҳақиқатае ман ҳамуро гуфтам, пас гуноҳи ман чие? Но не аз ин дигар чиза талаб доранд. чизе ки ҳақиқатае динг мечаспа. нигоҳ кунед, аз аввал мемонам падиққат гӯш кунед. хиёл мекунам ки аксариятон дар мактаб забони модарӣ хондагиянд. ҷумла бояд ки солим ба итмом расад. дуруст? солим бояд буд шава. оё чунин ҷумла солима? як бор гӯш кунед. бале ака дидам ҳама чизро дидам. хоб ҳама чизоро дидай. далши ҷумлаи нава гӯш кунед. чизе ки ҳақиқата чизе ки ҳақиқата кмайли ҳеҷ гап не кадан фаҳмидед? погиза ҷумла парид ким куҷои дигар рафт маъно мантиқи ҷумла гум шид. савол барои чӣ мо бояд дарси забони модарӣ дар ин ҷа бигзарем? Не, гап дар бораи оне ҳастае ки ин одам забона солим гап задан, ҷумлара солим гап задан вобастагӣ аз он надорад ки одам забон хонда ё ин ки нахонда. фаҳмидӣ? любой одам модарзотӣ аз табиат солим гап мезанад, лекин ҳаст чизҳое ки ӯро намегузора сар мекунад чизе ки реалне ҳастае. гуфтестае оне ки ҳақиқат буд ҳамуро ток но стоп дорад дар мобайн. чизе ки аз ӯ талаб доранд маҳз бояд он чиза бигӯяд ва он чиз ира мебара. нигоҳ кунед, як бор дига мемонам, баъд дар канса гӯш мекунем бо голоса. ки ҳақиқата чизе ки ҳақиқата кмайли ҳеҷ гап не кадан мара кадом ман ҳамун район дар мара ҳама мешиносам, кӯйбеш ҳам мешиносам мара. диден гап ким куҷои дигар рафт. чизе ки ҳақиқатае ҳамуро кардан ким куҷои дигар рафт, уже гап дигас рафтесай. дар галасҳавой бояд ҷавоб бития. коре ки асл астае гуфта наметавонад, чунки аз ӯ дигар чиз талаб доранд ва галасҳавой аллакай ҳуй кардагиай. фаҳмиден? аллакай гап задаистае ва бояд ки хомӯш набеста, бояд ки гап рава ва ҳамун намуди ки рава ки қаноат кунад шахсоеро ки аз ӯ чизи талаб доранд. ва мо дар бораe ки дар ин ҷа управлят кардесае ки талаб дорад дар видеои лангули худаш ҳастае. мо то иҷара меоем. гап нишонтаи асосӣ кияе мо дар ин ҷа медонем. мира шуқоқдам акамара мешиносам. мара ҳама мешиносам. район дар ҳамун раҳим бугу тавлиа шуд. ҳама мара мешиносам. бачаҳои район бисёршон мешиносам. ман асли худам дар район калон шудагем. тахминан 20 солагим ӯ субар дар пушқоқ рафтагем. чанд сол Москва домам гаштам, як 5 сол зиёдтар. баъд Тоҷикистон рафтам, бо хизматам будам. хизмат ҷавоб шудам, омадам. баъд ҳам Кӯйбеш да ҳозир
кӯйбешам муҳоҷиробод мекардем, вале кӯйбешда худам ҷудоим акаҷон. бовар ки накардӣ, бачаҳоям кӯйбеша занг бизад, бипас гуфтам чӣ хел одамай. бачаҳои ҳами района 89 мактаби рақами 2 ба номи Садриддин Айни ҳам мактаба хатм кардем то синфи 9-ра. маро мешиносанд акаҷон ҳама. ман хита мумкин бишносем, хеле нома чотам гулакора дидесам шинос тофтесай намедонам ака. бо як бор дига тасдиқ мекунад ки қатъи одам дига кас алоқа баромадагай ва ин худи лангули нест ва ин одам ира маҷбур кардагай ки чунин гапора бигӯяд ва худи ҳамин одам сабаб мешавад ки эфир мебурад ва ин одама мо мебинем дар видеои лангулӣ. якиҷои райони хита муаррифӣ мекарди ай фархори якиҷои. ман гап туғри акаҷон, ман ба гуном ҳамаш иқрор шидагем, ба ҳам кори кардем, худман пушаймонам, мара использоват кардам, фаҳмидӣ? ман ҳамун гап вопрос чӣ хел использоват кардан, ки использоват кард, барои чӣ использоват кард, чӣ гуна использоват кард ва ҳама умедворе ки ин кора дар видеои лангулӣ ки бо ӯ гап задагай мебинад, дуруст? ва мо тамошо мекунем, бале видеои лангулӣ кардагирам абзор мекунем. тасаввур кунен як бор дараҷаи кориро ки лангулӣ дар телеграми худаш имконияте ки аудиторияш комментария бинависа киштагиай. барои чӣ хотир? барои он хотире ки як бор дизлайка қатилай нигоҳ кунен. дидестен аудиторияи худшай. дар например дар канали ҳама ҳастай дизлайк, лекин дар канали телеграми ма ҳамин хел қавақ медохтаги якта ёки инакда дута мешавад ки ҳамон лангулия. қатъи ягон ҷурай дигаш. қатъи навчуҷаш. лекин ин чира нишон медиҳад? ин як бор дига беномусии худи ҳамин одама нишон медиҳад ки инами қадар одам як баробар зиёд аз ин розӣ нестад ва маҷбурае ки телеграмша комментарияша киштагиай, чунки мевардоранша. та гӯш мекунем ҷойре ки использоват мегӯяд. ман гап туғри акаҷон, ман ба гуном ҳамаш иқрор шидагем, ба ҳам кори кардем, худман пушаймонам, мара использоват кардам, фаҳмидӣ? ман ҳамун гапа гуфтам, не ки мара ҳамин гапа гуфтагиан, ман бобои лангарида занг задам. использоват кардан мега, лекин мега ки ҳамин гапа гуфтам, марам ҳамун гапа гуфтам ва дар бобои лангулӣ занг задам. фаҳмиден? яъне ки ки использоват кард, чӣ использоват кард, барои чӣ использоват кард нест. калимаи использоват кардан ин калимаи ин сухане ҳастае ки дар ин гуфтагиан ва мо ира бо як бор дига мегӯм тасдиқша аз видеои лангулӣ қатъи суҳбат кардагӣ аз уҷа мегирем тасдиқи ана ҳамин гапаеро ки дар сари гап мондагиай. чизе ки дар ин кор шабеҳ метиҳад стиковка нашиданаш, ҷумлаи дигараш дар ин алоқамандӣ надорад. мега ки ҳо марам хе гуфтам, ман занг задам дар бобои лангулӣ. фаҳмидестин? ҷидо карданияй проблемаро аз лангулӣ ҷидо карданияй но чизе ки воқеӣ ҳастай аз забонаш ҳамун баромадастай. но ин одам маҷбурае ки дурӯғ бигӯяд. гӯш кунед. вардошт баъд одамош шудӣ наомадан, ман пеш гап задам, қад бобои лангари гап задам, қатъи одамош шудӣ наомадан, қатъишон гап задам. муҳим моментиш оне ҳастае ки одамои бобои лангулӣ мегади наомадан, аз пеш қатъишон гап задам. оё ба шумо ягон хел сафпаде нишида наметавонад ки одамои лангулӣ пеши ин шахс мераванд, бо ким кадом одами дига дар болои қатъи одам гап мезанад, баъд эстественно ки одам мебурад чизе ки лангулӣ бихоҳад ҳамонро мегӯяд. чунки мо чунин корҳоро аз таҷрибаи коримон дар кори лангулӣ медонем. таҳдидора иша шумо 100% медонем. занҳое ки дар канали ма баромаданд ҳамин гуна кор шидагӣ буд бо ин бародар, ҳамон вақтиам дар бораи ҳамин видео накардан таҳдидшон карда буд. ҳатто якташа як намуди таҳдиди кардагианд ки фақат иҷозат буд яки ма ӯро бурорам чӣ корш кардан узанака. баъд шумо ҳайрада мемонед. фақат иҷозати ҳамун зана дар кор омада. ино таҳдид мекунанд ва оне ки инаи худша ира таҳдид кардагиянд ҳамиш тасдиқ мекунанд ки мегӯяд ки одамош омаданд. савол одамои ин рафтанд чӣ гуфтанд ӯра, чӣ кор кардан ӯра? фаҳмидестин? як сағираи камбағал, як сағираи бечора. хоб ана ки баъде ки одамош рафтанд пеши ӯ, ин қадар вақт як одам алоқа набаромад, яке алоқа баромад. чӣ ба? барои он хотире ки одамош рафтанд пешаш ва як кас дига қатъи гап мезанад. гӯш мекунем ки кияй ва худи лангулӣ арӯсак риша гирифтай барои он хотире ки видеои пешина дар навос дида будем барои шу доданаш. ҷавони роҳгузар, чӣ мегӯй? чӣ хеле ки шумо диден нисбати ҳамин навор чӣ гуфтаниен ки ин шахс мехоҳад ки ба хотири Lexus чум чи ҳамон видеоро як бор тамошо кунед хитон. Нест ягон кас мара ба як айфони як Lexus бигирад. Айда мерам я зани резини мегирам. У чем 100,000 сомон туи ма расход кардам, 5-6,000 сомон да мерам. Зани резини мегирам. Ва шухи нест, и серьёзният. ҷавоно да дахл дора. Бале, чӣ хеле ки дидем бародаро, ин кор намешавад.
از این دختری در روی اکران بوده خواهش کرده می شود که اول رفته ریشه بتراش. جک چند تا اوساقل برآمدگی بود، همونجا گفتگی بود که ریشه بگیره. برای اون خاطر ریشه گرفتگی. ویدیوهای آینده درباره تویش گپ میزنیم. اینجا میگه که گلوسوم تا اسم شریف علیش کرده میگه. ключевой момент суханой ана ҳами шахс ҳастай ва шумо сравнид кунед суханора ба галасавоё. фаҳмидин? ва аз инҷа мо метавонем барбиёрем ки кияй дар инҷа инициатори оне ки чӣ гунае ки аз ин талаб доранд ҳамин гуна гап зана. инициатори ин кор ина ҳамин шахсай. ҳозир ки гуфтаистае ку нигоҳ кунед. ӯ одам ки агар ки худаш ҳамин хел боша сразу мебаре ҳамун гап ҳамега дуруст. лекин бинем ки ин гапа хоида дар даҳани одам маҷбур дохтаест яъне ки ту бояд ами гапа бугӯй. лекин дилтон ба ҳамун панҷум точкатон бисӯза. муҳаммад шарипова тӯҳмат кардан и бозӣ кардан ба оташай. шумо ҳамин қадар беақле намефаҳмед ки рӯзи якум ма гуфтам ки ман тасдиқи онеро дорам ки ин коре ки мегинен 100% тӯҳматае ва тасдиқи онеро дорам ки ин одама ман ягон хел сохта накардам. ин одам реалне тасдиқиро ман дорам. фикр намекунед ман чӣ ба намебурорам. место ман шуморо издиватса мекунам, ман шуморо хеле гирди чилик тов метам. мебуроен шумо гап мезанед, хеле тӯҳматҳо мекунед. баъде ки ҷои дар кориш омад ба мебурорам дар даҳантон ба ҳамун видео шатақатӣ мезанам. Ki передел какая мундай? ки кадай ки перегра кадай мондагиай гӯш мекунем ана ки ҷолибай чӣ хел одама вайрон карда, чӣ хел одама дурӯғ кардаган худаш мебура. ин шармандагии худи ҳаминоае. шармандагии худи ҳаминоае ки коре ки мехостанд бикунанд нашуд. албатта ки ин кор дар дигар одам метавонист ки бигзара, но дар инҷа паланг шудагиай. хоб рекламаҳо яъне мешава. Алейкум ассалом. Шуду ҷура хуби тинҷи? Чига акаландари ҳамун чуботи ки шумо ҳам видеоро ман партофтам шумо да گفتن که من میمونم باری نووندت پیش یه روز پیش بر یک از مرا زن زد اینو میشمو بفتد از خدا بترس. نه تصمیم نشنیدم. فرد نمره کی زنگ زد گپ کیم که جای دیگه میره وقتی که بچه گپ سر میکنه لنگولی میبرشه که ای از خدا بترس دیگرش. نگاه کنه وقتی که میگه ویدیو را ما پرتافتم حالا شما ویدیو را نمونده ماده زنگ زدن در واتساپ و از نام شما گپ زدن در باره سوم گفته است. انکه نگاه کنیم ما چی را باید در اینجا فهمیم. اون را که این آدم یک چند روزی دراز زورا میکنه لنگولی ویدیو را سرازو نمیبره. این کار فکتای فکت این کار خیلی لنگولی هم گفتگی آدم هم گفتگی. نه بعد این فکت فهمیدن مهمش در چیه؟ ما باید اونش فهمیم که این میگه که بعد ویدیو یعنی که ویدیو را میکشه دیستیویتیل لنگولی خودش ویدیو را سرازو نمیبره و گفت که بعدی که من ویدیو روی کردم از نام شما ماده زنگ زدن. خب سوال در اینجا اگر کی حتی اگر همین گپ خودی لنگولی هم نگفته باشه و از نامش یک از دیگه زنگ زده باشه هم لنگولی همین کارو اتریصد کردن یعنی که نه نمیتونه و اگر که از نامی زنگ زده باشه هم در اون کار این آدم دست نداره. لیکن چی با بسیار آدمو اونش فکر نمیکنن که این آدم خانه سوختگی این یگان بلاگری مشهور نیست. چگونه صفحه نشیده میتونه که محض وقتی که این در لنگولی مراجعت میکنه نامرش محض لنگولی میدونست بعد اون که در لنگولی مراجعت میکنه در واتساپ ای دیگه کس زنگ میزنه و با از نام لنگولی گپ میزنه. در همه جا صفحه نشیده نمیتونه یگان خیل. البته وقتی که در لنگولی مراجعت کرد ویدیو رو پرتاف برای ویدیو کردن کی از این کار با خبر شده میتونه؟ کی با خبر شده میتونه از اون کی این آدم در لنگولی مراجعت کرده ویدیو پرتاف برای ویدیو کردن؟ سوال در شما کی میتونه از همین کار با خبر شود؟ در حالی که بلاگر نیست تنها با لنگولی گپ زدگی و ویدیو رو پرتافتگی ایشه کی میتونه با خبر شود؟ بله همون شخصی که لنگولی خودش بخواه اگر یعنی که کروگی درونی خودش درست در همین جمع میتونی که ویدیو را جنباز کنی برای تمام همشی تک تک فهموه. ما برای جالبی کار با دلشی میریم چون که ما گلاساوش ابزار کردیم. در آن وقتی گلاساوش علاقه پنیت نبود رو گفتنش با فکر من راضی باشین لایک فراموش نکنین و حالا هم اگر کور باشی کوری زیمو در آمده بینا نمیشود. میگن که ما حرکت میکنیم که کمی اگر پیشی چشمات پرداش تنکتر شود. فقط تکبر نباش باطل پرست نباش پروسته حقیقت گوش که راحت که وقتی روزش میفهمی. واتساپ در زن زدک فهمیدی واتساپ در اون موش سخنیت کردی بودم من رفتم تشه پرگرامش گفتم من همین را زد من تو در کزار نکنم خرار نمیستم رفتم دینا بگه 23 ساعته واتساپ سخنیت کردی او دلیل چی دادی رو من عادیلم همون دکبر بود
امورا چی اوه کمارا گوش که جورا تیا بور گوش که گپا اوه چه خیل شما کی رفان کسی که اسم شاره خودش گفته است با دهن اول که خطی منیجری ما گپ زده خطی شوگردی ما گپ زدش ما خطی منیجری او گپ زدم راست نگه او بعد او ما خطی منیجری او شاو بزن زد گپ زن راست نگه نگاه کنین که گپ کیم کجای دیگه میروه گپ آن را که موضوع را گذرانیدن یک موضوع به یک موضوع دیگه این درباره آن گفته است که درباره سخنهای گفته های خودش و کار خودش بین خودش لنگولی لنگولی این کار را گذرانده است با ما فهمیدین یعنی که گپ آن که میگه که آدمی تدام زنگ زد لنگولی را گفته است لنگولی مثلا میگه که ای اوخی شما کی را فهم میکنین شریف حقوقی قطعی منیجری او گپ زدی یا دو تا موضوعی که این آدم بررسی کردنیه آن هسته که بین خودش و لنگولی اباینی که قطعی منیجری ما گپ زده ای بعدی واقعی اینو شدگیه لنگولی میخواد که همه مومنت بگذرونه نمیخواد که در این باره گپ زنه فهمیدین وپروس برای چی نمیخواد در این باره گپ زنه به خاطر اونه که این آدم زیر فشار است به خاطر اونه که این آدم سخن گفتنش سسته ریسک دیگه دیدی که تема را گذروند تема درباره ای و آدمای لنگولی و گفتگوهای او بود تема уже گذشت طرف ما اومد راست نگه قدیم رنجرش گپ زد اگه محکمه بگردن بگیرم او پرش الکل ویدیو را پرتفتر رو شما در یوتیوب نه پرتفتر بید اونم موزیکی دارد اپن کفاتو یک دبت ره بچه تا چی باید دروغ میگوی که من روز 11 همه سین دیدی با گپ همه برا وقتی که میای میگه که هو قطعی منیجر ما گپ زدم میگه نه که او پیش هایو بود در نظر داره که پیش های منیجر قطعی گپ زدم بود اونه که قطعی آدمای لنگولی گپ زده ساعت 2 شب 33 ساعت را گفته است نه هر کاری دوام گپ برا لنگولی میفهمه که گپ با طرف خودش رفته است طرف خودی آدمای خودش رفته است تق با گپ همه برا همین دستین اهمیت دادین جا به روز 11 هم چیسلو ما ویدیو را پرتفتگیم گپ توغری اکا روز 11 هم صداتی گپ توغری ما اگون و پچه پیش ای او میگم یه روز پیش یا 2 روز پیش ما ویدیو را شما در روی کم بارش ما در یوتیوب نمانده بدید پیش ای او گپ توغری ما دواداره که دک میتونه فوهچ نکم اتنم باید مسکوه رو نکم نتونست رفته گشت اومده ایره ای چی افتم سه بچه ده همه جاش هم دروغ گفتی اینه می جاش دنه دروغ گفته استای دیدی بار نمیمونه گپ زنه فهمیدین وقتی که شخص نمیمونه آدم تاخیر گپ زنه اول میمونه گوش میکنه گفته است گپ زنه نمیمونه تاخیر گپ زنه برای چی برای خاطر نمیخواد که چیزی را بگه که برای ضرری اوه همه دروغ میگفته تنه یعنی که این دروغ نگفته است این گپ شه برای اون خاطری که این کار دیستویتلن درباره پدرش گپ زده است دیستویتلن این کار بود پدرش کی رفتگی بود کی چی کردگی بود همه ای در ویدیویی که ما کردگیم هست این دروغ نگفته است با گفتی لنگولی که همه دروغگوه فقط لنگولی راستگوه و راست گفتنش با چی تصدیق میکنه با قسم خوردن با الله قسم میخوره و یک آدم میگه که همون آدم همجنس ای با نام خدا میگم قطع میخورم و کنتی ای چه خیلی باور کرده میتونه با این گپ و با باوری بالا قسم میخورده باشه اگر که این راستگو باشه و دکازات با قسمش باشه پس معلوم میشه که آدم یگان کار کرده خچگی میدونه اگر که بگیم نه نکرده پس قسم زده ایده تا واریانت ای یا اینکه قسم نداره دروغگوه و یا اینکه آدم کرده ایشه اگر که دروغگو نباشه دو تا واریانت ای تمام با نام خدا میگم قطع میخورم و کنتی و یک چیز دیگه بردار فراموش نکنید هیچ وقت حتی آدم جنایتکار وقتی که میقپند برای اگون جنایت گناهکارش میکنن در وقتی همو تفتیشات معین میکنن آن رکی موتیف همین آدم چیه موتیف یعنی که مقصد سبب برای چی خاطر میکنن آدم سوال مدعیه اگر که این آدم لنگولی را تهمت کرده باشه برای چی تهمت میکنه چی مقصد چی سبب داره این آدم سبب نداره که لنگولی را تهمت کنه یگان خیلی سبب نداره این آدم راه براز قطعش نمیخواد سخن کردگن قطعش گپ زدگن خودش به زبان خودش همین گپ گفتگی این آدم یگان کس برده رنگ آدمای به سرش رفتیان کو بعدنی برآمده به سر اون کس رفته اون کارش نکرده ایره مسلمانی همه جا به دستای کی وادتن همه جا پاکیزه دروغ گفته است نگاه که یکم دروغت که گفته است که من رقم زنگم زد دیم دروغت که در هیچ گپ زیست ما کتی فلان چه گپ زدم به مدون چه گپ زدم سیمش تو در کجا کی را زنگ زده نو برادر بلوگر همساده так درباره دروغش پرسیلیت کرد که یکم دروغ ایسوس دیستویتلم میگه که یکم دروغت آنه که
мегӯяд ки тра ким кадом номери дига занг задаи ва агар ки мо аз инҷа хулоса барорем действительно и гап метавонад ки дурӯғ бошад, дурӯғ ба хотири ҳифз кардани хиди лангулӣ раз ки ба сари одам рӯй кардан и бояд ҳамун хел гапиро зана ки ба фоидаи ино боша ва одами гап нишонмедагӣ дар болои истодагӣ дар аввал гап нишон метавад вале бо дар ҷои бо меоем. Дурӯғаш чӣ метавона боша? оне ки мегӯяд ки дига одам занг зад. Аз хеле ки шумо медонен дар видеои ман гуфтагие ки лангулӣ ура сум гуфт. дар бораи дига одам сум гуфтан гап нест. вақте ки қатъи лангулӣ гап мезана ба мегӯяд ки дига одам зангш зад гуфт. барои чӣ хотир? барои он хотире ки гапа бояд дига ҷо бара. ва лангулӣ дар болои иам бо ҷиқидестаиша ки не ту ишам дурӯғ гуфтести. агар ки бигӯяд ки агар реални озод боша мегӯяд ки ҳо дурӯғ гуфтестай барои он хотире ки дига одам не хидат гуфтӣ. но и гапа гуфта наметавона. ҳамчунин дига вариант надора. чӣ хел чӣ кор кина бояд? чӣ бига бояд? ҳаракат кардае ки ягон тараф инора розӣ кунонам. но ино айс ҷиқидестиян хича шарманда кунондаистанд ки ту мақсад ишам дурӯғ мегӯ ушам дурӯғ мегӯ вообще ту просто дурӯғгӯӣ ва ҳамира талкат карда овардестанд ба оне ки гӯё ки дар инҷа Шарипов даст дошта боша алоқати ҷанг доранд. мем то инҷа шозӣ تو علی اکبر گفتی سبحان الله توست خراشو تو هازی گفتنی کی او بچه ما دا زنگ زده که کتی ما گفت زده ما را 100,000 گفتم تو اونت گوش کن چه дидӣ бо гапа дар ҳамҷа то мета яъне ки одама ҳам сухангӯш одами қадиш гап зада дурӯғгӯш мекунона. яъне ки лангулӣ гуфтесае ки как буто и гуфта боша ки лангулӣ ӯ одама 100,000 гуфтагия ва хиди лангулӣ вақте ки қатъи Али Акбар гап мезана сини ӯ ҳами гапа мегӯяд ки как буто лангулӣ ӯра сум гуфта боша. но ҳами гапа и одам гуфтагӣ нестай умуман. и гапа лангулӣ хидиш мега. ман намедонам и гапа лангулӣ аз куҷо гирифтагия. и гап да ягон ҷо нест. и гапа лангулӣ хидиш мега. фаҳмидин? барои чие? и барои сарнагум сохтан ки ҳамун одам действительно места мегӯяд ки пас и гап набуд ку значит ки дар рафти гап уже таҳти фишор қарор дора мозгиш мефаҳма ки гап набуд ва гарчи дар болои оне ки гапа дар сараш бор кардаистан фикр мекунад ки значит и гапа ман гуфтам аррас ки гуфта бошам и гап набуд ку значит ки гунаҳгор хиша ҳис мекунам. фаҳмидин ака приёма дар ҷоли маккори шайтоне действительно гапира борш кардестай ки одам нагуфтае ҳамин одам действительно ҳамин гапа нагуфтае ки и ӯ блогерра ки ида занг зае ӯра сум гуфтае. и гапа и одам гуфтагӣ нест. ҳамин одами хонасӯхтагӣ и гапа нагуфтае. лангулӣ гапа дар и бор кардестае ва дар асоси ҳамин гап дурӯғгӯш кардестае. چند تا دلشید روز گفت زیسته ما همون کدرو خود برومده سای نه фразаи Сем Шарипова истифода мебарем чем ту ҳамо қад дурӯғ гап мезанӣ ҳамо қад ту дурӯғот мебуроя лангулӣ. ман гапа тра ним сол пеш гуфта будам. имрӯз ба пага 1 сол мешавад. لوچی ساری محل دروغ تا مهان که دروغ نگو از خدا شد ай приёме погиза фразаи мара истифодаем бара майра мегум лучи сари маҳал чихеле ки майра мегум хубтараш тезтар гуноҳота иқрор шад то ки баъдан безе бад нашава ҳамин гапҳоро даи гуфтестай. чем аз оне ки ҷумлаҳои мара да дига кас истифода бурдан да ҳамун ҷумлаҳои ман қатъи кор ки ҳамоне ки да дига кас мегӯяд худ иҷро ки худ амал ки دروغ نگو از خدا شرم کن از روز قیامتت بترس مرد بچگی تا бин ҳамин ҷумла погиза да худаш дахил дора погиза کلشا مرد بچگی تا برای سوم برای مال دنیا تو ناموس تفروختی تو پدر تفروختی تو مادر تفروختی تو فرزند تفروختی برای پول مال دنیا جورا از من خفه نشه تو همین کار کردی اگر این کار نمیکردی پدری تو کتیکی گپ زده با پدرت بگم من کتی لنگری گپ زدم ایشا چی خیلی فهمم پدر دروغگو از نچی бо гапи дурӯғ ки дар асоси и одам хича дурӯғгӯ ҳис мекунад чунки и гапира гуфтесае ки вуҷуд надора. фаҳмидин? падараш нагуфтае ки қатъи лангулӣ гап задае. яъне ки одам гапҳоеро дар сари ин одам бор кардесае ки ин раҳгум мезана мега чӣ хел раз ки падар и гапа гуфтагӣ боша пас получается ки гапҳои мо дурӯғ баромадестае. дар рафти гап лангулӣ худаши одама дурӯғгӯ кардестае. ҷое ки гуфт ки гӯё Али Акбара и сум гуфта боша и гапаи нагуфта и гап вуҷуд надошт и дар сари бор кардесае ки дар асоси и нагорш мекуна дурӯғгӯш мекуна. ҷое ки мегӯяд ки падараш гуфтае ки қатъи лангулӣ гап задае и гапа падараш нагуфтае ки қатъи лангулӣ гап задае. фаҳмидин? бо дурӯғгӯш кардестае ва дар асоси ҳамин меброра
میگه که تو دروغگویی و بله او آدم روزی میشه که ها دروغ گفته. انا سام دل اگر فکر کنه این آدم خودش دروغ گفته استیان. چون که گپ دروغ در کدام اساس دروغ میشه؟ در اساسی که گپ وجود نداشته باشه. و دیستویتل گپای را که لنگولی گفته است این گپا وجود ندارن. لیکن لنگولی همون نمودی گفته است که گویا که این گپا بدن و در اساس ای او را گناهگار کرده است. فهمیدی پریوما؟ ای враждёни даҷолай немхели таваллудшудагӣ шайтонай и дуруғоро дар ягон ҷо хондагӣ нестай ира ҳаёташ дари додагия и дуруғора чунки и ҳамихе хунуш да дуруғ астай гап задам иша чӣ кар фаҳмам падару дуруғгӯй значит нигоҳ кун нигоҳ приёма падару дуруғгӯй значит нигоҳ ки падарша дуруғгӯ кардаста мувофиқи и ки и худаш падарша гунаҳгор кунад дар асосе ки ҳамин кор нест ира худаш дар сари ҷо кардастай ҳамин гапа تو مکور کارت بگویلن در گپ زده ما نداریم بود که یک از مادر زن زد ایوام شما گپ زد برادر تو در حالتی که نمری مرا داری من کتی تو گپ زدم تو گه مخیری کتی دیگه کس اب گوش مکی دستت گوش کن تو برای چی با میبریشه چی با نمیمونیش گپ زنم وقتی که میگن نمری مرا داری تو خط یک کس دیگه چی گپ میزنی گپ اوجه گریزونده است نمیمونش گپ زنم یه د سوال دوانی پیدا میشه که آدم دت مراجعت کرد номер и одам дар дасти дига кас чӣ гуна афтид якум савол дуюм савол оне ҳастае ки ӯ одам чӣ гуна дарак ёфт аз додгирифти байни шумо оне ки одам дар ту муроҷиат кардае чӣ гуна кӯйра фаҳмон ту бароя метарси қатима гап занда чунки аз пӯсти куну тавлак мекунам توی اکای ما اون گفتشین ما زنگ زدم اینو خیلی گفتنم بودم و من بعد اینو من زنگ بذارم بگه کی به تیمتیش ای گپ دیدی ای گپ خیلی هم приёми бемаъние ки одам дар баҳси истифода мебарад аз ҳама хеле отвратительни приёмае ки набояд одам истифода барад и асос надорад и просто груби дағалай ба мисли дашном кардан ки дар ҷавоб одама дашном кунӣ ман намедонам додан да омахтае чие ин агар баҳси солимае сухангӯии солимие توقعی من چقدر مجبور بودم ایراج نداشتم مجبور من آخه تو مجبور تو کتیما گپ زدی مجبور تو مرا گفتی مردکی را مطرح گفتم که من خدمت میکنم نگاه که انا که ما در اینجا خلاصه امرویم اونی را که امی آدم گفتگی بود در اول ویدیو من گفتم که اکم از زورش کم اول سونی کلان که من که شرایط ندارم خیلی گفت که ویدیو را پرتافتا خیلی زورش کرد نکرد ویدیو خیلی زورش کردگه ویدیو نکردگه و وقتی که ویدیو را پرتافت قطعی گپ میزنه با گفتی ورسیای حاضرش که قطعی گپ زده است ما نمیدونیم که ورسیای اولینش درسته یا اینکه این ورسیای دیمگینش لیکن اگر که ما همین دیمگینش هم بررسی کردن بخوایم اون هست که چی را شهادت میده که دیستویتل نمیتونه همین کار باشه اونه که مدت دراز ایرا زورا کردن فکت هست که این فکت لنگولی خودشان تصدیق میکنه که مدت دراز ایرا زورا کرده و سبب زورا کردن اون میشه که مدت دراز زورا میکنه ویدیو نمیکنه بعدن آدمش میبره زنگ میزنه که مقصد این نمیخیل دگاور نمیخیل کوربور نمیخیل سومسنگ ویدیو میبره логично мантиқ ҳастай дар гап лекин ин одам ба кала намегира агар ки чунин версия боша версияе ки дига одам гуфтагӣ бошаш лекин мо фаромӯш намекунем онеро ки ин одам ба забони худаш гуфтагӣ буд ки маҳз ин кора лангулӣ гуфтагиаша هشت یا نبود مد زنزه اوخی چل دای تو خودت گپ زیستای که خودت گپ زیستای که من برادر گفت من برادر کتیش گپ زابط شونی بسیار گفتی تا خدمتش هست گفت که 100,000 متی مای عروضت را ویدیو تا میمونم خدمتی کن نگاه که نگاه گوش که دیدی میبره نگاه که وقتی که ای گپ زسته پروست آواز یعنی که گپ گفته نیست معناش بیست فهمیدین وقتی گپ زسته یا دیگه سر میمونم گوش کنین گفت که 100,000 متی مای عروضت را ویدیو تا میمونم خدمتی کن گوش که تو دروغ گفته است همینجا تو گفتی که با یک چیز دیگه تصدیق هم خیلی که ما در اول گفتیم اگر که دیگه آدمی بگونه دای زنگ میزد کی درو لنگولی گفت که ترا اگر بگن که بتی میتی بعد یا آدم بگونه از نوع لنگولی گپ زنه لیکن خیلی که من گفتم که چگونه آدمی بگونه میدونست نمرای ایرا و درباره دادگیری یک قتل لنگولی درک میافت و در اینجا نگاه کنین که با چی میگه تصدیق بو میکنه که این آدمی کاری درونی همین خیلی لنگولیه میگه که او آدم نرخ گفت و درباره ویدیو که در کانال میمونم در کانال تلگرام یوتیوب فهمیدین باید بردگاه دختون سوال بتین کی چونین معلومات داره دیستویتل نمر ایرا دونستانش یک طرف بسته
оне ки ин одам ба лангулӣ муроҷиат кардае, оне ки барои видео кардан муроҷиат кардае ва оне ки лангулӣ то ҳол видеора накардае ва ӯ сумш мегӯяд то ки видеора мо монем. бародаро, савол дар шумо, кӣ метавона аз ин кор дарак дошта боша биғарз аз куруги худи лангулӣ? توقع من گپا گفتم نه که من علی اکبر از هنگ نزدم. من اونمجا دیگه آدم نسیم ندارن بچه پلانو بگل پشت چیه دیگه هم بچه نسیم کتی گپ زدیم با نسیمی بیچاره را تمت بکنین رایم برادرش براورده تمت که استین با براورده نسیم علی راهیم برادر را تمت کن علی اکبر برادر را تمت کن با نسیم براورده استین از حتی آدم گرید که نتره. медони одам дар кадом ҳолат чунин мешавад, дар ҳолате ки не хеле аз ҳар тараф агар фишор овардагӣ бошаша намедонад ки чӣ хел ситуатсияро рост куна, намедонад ки чӣ хел ситуатсияро ба тарафи ба фоидаи ино куна, айно боша азиш ҷиқида худша нагор карда истанд дар суханҳоиша ки иш ба иш стиковка накуна. ман як чӣ мегӯям да бародаро дар ҳамиҷа ҳамеша вақте ки сухани ҳақ мегӯен, вақте ки рост мегӯен, ҳеҷ вақт ай гаптон нагарден. чӣ гуна тӯҳмат, чӣ гунае ки угражатон накунанд, чӣ гунаи коре ки накунанд, шумо аз гаптон нагарден. маҳз дар ҳамин асру замон вақте ки агар чунин коро набоша, як кас ба шумо фишор биёра ягон кори дига куна, шумо ба ягон кас муроҷиат ягон чӣ карда наметавонед. дар ин вақт шумо ҳам одаме ки ба шумо фишор овардагиай никтош мекунед. просто натарсен. сухана рост гуфта боши, ай гапат нагард, тамом. гуфтаи ростаи, ҳаққай, фактаи. ӯ одам худша ки бикша ростай, всё. ба худо мерам хидмат мекушам. сухане ки одам вақте ки дар видеои ма баромада гап задагиай, ягон ҷош бестиковка нестай. просто прямо стиковка дора, ҳама гапош иш ба иш хуш рафтеса. дар ҷабинае ки гапош мепеча. иш дар иш мепеча, чунки версияи нав ҷорӣ кардагиан дар мобайн ба версияи аслӣ туғрӣ намегира. بگو که دروغ گفتم در ویدیو تهمت کردم بگو یادم خیلی ادکریتا نیتا اشتو که تیار میکنم برای گپا گفتن خیلی ادکریتا میگنشه که تو بگو که تهمت کرده ای مال قبول نه علی اکبر خطا کرده هم نوازن خطا کرده مال قبول میکردی مجبوره یادم تو برآمده در اسم شرط اینترویو داده استای تو برای چی من خدمت کردم در حق من تهمت بکنی و تو خدمت مرا با چی نمیگیری من نفهمیدم که کی اینا میخواد گپ زدن پریچم گپ زدن در حالتی که تو نمیتونی که مرا ببره کتیم گپ زنی سویازده بگوی که اکا اینا میتونم خیلی گپ زدن برای که اونا همش آدمی اسم شریف فان همش اونا تلاخ خیافتند. так стоп یعنی که با این گپ تصدیق میکنه لنگولی اونی را که دایی زنگ زدین. خب یه رد نمیکنه، اول میگه پرچم زنگ زدین با میگه که همش آدم اسم شریفن. سوال در تو، این آدم در تو مراجعت کرد، تو ویدیوش حالا نبرآورده ای، نمره آدم در یگان جا پیدا نشیده ای. آدمی که زنگ زده سومش گفته باشه درباره اونی که سومش بته با ویدیوش میبرویه که این فرمانسی را تنها تو داری. آدمی ما از کجا درک میوه؟ از کجا نمره را میگیره؟ از کجا میفهمه که در تو ویدیو روی کرده؟ منیجری ما قطعی علاقه برآمدگی بعد ویدیوی تو برآمدن ای گپ تو نولای قطعی گپ زدگی بعد نمره از ویدیوهای تو گرفتن بعد آنه که قطعی آتش واخوردگی در گرانیسه رفتن ماشینده تا اشتا که ای گفته است که پیش از ویدیو برآمدن قطعیش گپ زدگی و سومش گفتگی تو ایره شبه دادن نمیتونی با آدمای اسم شریفوف. فهمو؟ کازیول برآمده بلبلکت بلبل وارد خوندی کو در اسم شریفوفی را چیکار بفهمیم؟ اتا تا دروغ برآوردی شدت هم حالا چیکار توماچ کردن نگاه که чувство вины میگن حسیاتی گناه در خودش که آتش دروغ برآورده. این تهمت ای آتش چیکار کرده؟ آتش چیکار کرده؟ این تا اشتا که گویا که آتش دروغ برآورده را تو در سرش جایگیر کردی در اول ویدیو. چخیلی که شیطان در دل آدم یگان وسوسه جا میکنه پات ابی ممکنه ابور کاری اجرا کردگی تو حال هم نشیده کن یادم уже خاپای خاموشه دیگه گپ نزده است همین قدر چی کردین شد نشیده است باید که کاری که تیار کردین همون را باید بگن کو ابر گوش کنیم
میدونی برادر ما گفتم که سری گپ نشونتی میایم در اولی ویدیو پرچش هموندگی بود لانگولی گوش کن چی میگه میگه که گلوسوم دا اسم شریف علیش کرده میگه نه داپو специально شاشه بود نه چی کرده که کامون دا دیارو کی کادا کی پرده تا کامون دای ماما ریپول کرده اوه تا سوال همین گپ چی به این قدر پیشکی ای آدم نگفت یادش نبود یادش برآورده کدام چیز آدم یادش میبره گپی دروغه یا اینکه گپی را که در سرش خویده موندگیان و گوش کنین کی پردل کرده گلوسا گوش کن کی کادا کی پردل کا کایموندای اوخی تو قاطی کی گپ زدی مردکی خوبه مردک تازه کی را تو دایجا بدون دچی سرش وایرال میشه وقتی میگه که گلوسا او بلوگیش میگه که گلوسا پردل کرده دیودی میرسونن که باید همین گپا بگه وای میگه که گلوسا پردل کرده میگه کی گلوسا پردل کرده او میگه نمیدونم اوخی گپ دروغه وای کی را باید بگه و سر لانگولی وایرال میشه با سر داد میزنه میگه اوخی چی نمیدونی برای چی سرش وایرال میشه برای اون خاطری که موافق نقششون باید که اسم شریفوف بگه وقتی که اسم شریفوف نمیگه سر یا وایرال میشه برادر این قطعی ما گپ نزده است قطعی خچون گپ زده است اگر قطعی ما گپ میزد میتونید بگه که تو اورا فلان کار بهماد قطعی خچون گپ زده است یه آدم نمیگه اسم شریفوف و اینو دیوونه میشن که تو اسم شریفوف نگفتی چون که نیست این فکت نیست این دروغه این گپ هست که در سری من با میگم یا بار دیگه برادر تو اگر مرا تماشا کردی من ترا گناهگار حس نمیکنم در اینجا گناهگاری حساب نمیکنم تو در یک دام گرفتاری که ترا ای بالای سر دی من میبینم من فشارت میبینم تو در یک حجره که دپروس گذرونده استن در همونجا قرار داری و از بالای سرت فشار آورده استن من را دیده استم تو در مرده لیل نبکلا میگیری نه که سرت نمونده است که دروغ گویی فسیرانو دروغ گفته است تو کاتی کی گپ زدی تو مرا بگو باز دروغ گفته است من نمیدونم تو کاتی ما گپ نزده شکو ما کاتی خیلی من معلوم اوه تو از گفته است پردر که کرده گپورا کی پردر که کای اتری تا گپ زد موزیکام او آدمی که پردر که کای او همون بوده سر شهر ما چون دارن پیلو سر چون ماما زرگه همون اون سبحان الله و تب دا پد نه همون گفتم که چی بکنم نگیرم که برای پروگرامیست در رفتم همینجا دینا پتی اولا نگه که یه 24 ساعت так فهمیدین که گپ کجا رفته گپ پردل که کرده خیلی اوجه بعدی که قدر زده خیلی آدمای همون در خیلی اسم شریفوف میگه و با میگذره میاد در سر همون گپی نمبر یعنی که چی را گفتن کدام کی را گفتن آدمای اسم شریف همون نمبری را که در زنگ زدگیان و سومش گفتگیان برای ویدیو برآوردن انا همو را در نظر داره که انا همو آدم گلوسو پردل که کردگی بوده است و آدمای اسم شریف بوده است گفتن در نظر داره انا همین آدمی جبر دیده فهمیدین که آدمای اسم شریف گفته همون نمبری را در نظر داره که در زنگ زده برای ویدیو برآوردن سوم گفتگی و چقدر که ما شما میدونیم از اول ویدیو او آدمای اسم شریف بوده نمیتونه هیچ وقت چون که در او وقتی زنگش زدگیان که ویدیوش الکی نبرآمده بود در کانال لانگولی و درباره این دو گرفت چون تنها لانگولی و آدمای درون لانگولی میدونستن آدم ما قطعی علاقه برآمدگی بعدی پدرش قطعی واخوردن که در او وقت الکی ویدیوش برآمده بود و رقمایی را از نمره ویدیو لانگولی گرفتگیان یعنی که پاسلی همه کارو گپ زدگیان قطعیش ممکنه که آدمای اسم شریف اوضاع پردل که کرده باشن و دیگرش بعدن در دوامش میگه که من همون نمره خواستم بیاوم این گپ یگان خیلی با آدمای اسم شریف و با اسم شریف تعلق نداره چون که این کاری را گفته است که پیش از برآمدن ویدیو رخ دادگی پیش از برآمدن ویدیو قطعی یگان آدم ما گپ زدگی نیست اینا ما دلیل داریم چه گودکی را در سرش داد میزنن که یک گپ بگه با میترسه گریه کرده با میگه چیزی که میخوان از عمو مرا شانتاژی وقت کردن مرای تشکی تکن کی شانتاژی وقت کرد اتری تا گپ زد اکا مرا فلان زنگ زد به مدونی زنگ زد 10 ساعت کتی اسم شریف گپ زده یا کینو هندیس که نقل که زنده کسا گپ زده که من نمیدونم مرا کی شانتاژی وقت کرد خدا شرم کن چون که ایرا هیچ کس شانتاژی وقت نکرده چون که کاری که در شما در یاد دادگین توغوری نمیگیره قطعی عصبش فهمیدین قطعی فکت و دلیل توغوری نمیگیره و آدمی را که شما پستوید کردنین مرا ای وابشه غیر امکانه
ва инам як кори худо задани лангулиро нишон медиҳад ки чӣ гуна имконият мешавад ки фикр ка ки бо падари и қати лангулӣ кор бар биёр бикуна, падари ким кадом мошини қати сарҳад бигзара ва ма ба маълумот ё даст биёвам через падараш ки ма дар Великобританияем. Фикр кунӣ ябор. Ҳамаш кори Аллоҳе. Ҳамин хех мезана Худованд. Худованд ҳамин хех мезана корре ки ту аждад надоштӣ ки ошкор мешава, лекин ошкор мешава. Как бы Туля, امروز شما در 4 بار زنگ زدن تلفن من نبرداشتیم بعد خودش زنگ زد اون اتاق خودش زد گفت که چی نگفت من قطعا بابا داریم گفت 100,000 متر بود من رکلام از هر متر ویدیو تا اوکی خیلی موید آخری نگوش که کی بود бо таздиқи дигаре ки одамо айхчо нигоҳ ку мегӯяд занг задам навардошидам баъдам 4 бор занг мезанам намевардора баъд ёне ки намевардора и занг мезанам мегӯяд чӣ мегӯй ҷавоб бош яъне ки гӯш кунед шумо ҷавоб ша ӯ одаме ки занг мезанам мегӯяд чӣ мегӯй нами қадар сумо чӣ ӯ одам аз оне ки и занг задаистай лангулӣ навардоштаистай аз иниш дарак дора на танҳо аз оне ки одам қати лангулӣ доду гирифт дора гап зада ё ки дигараш а балки дарак дора дар бораи оне ки лангули телефона навардоштаистай магар одами Эсем Шарипов метавона боша и одам не одаме ки дар канори лангули шиштагиай гӯш кунед як бор шумо хутун Как бы Туля, امروز شما در 4 بار زنگ زدن تلفن من نبرداشتیم بعد خودش زنگ زد اون اتاق خودش زد گفت که چی نگفت من قطعا بابا داریم گفت 100,000 متر بود من رکلام از هر متر ویدیو تا اوکی خیلی موید آخری نگوش که کی بود بچه شد دست سرگردانت با یک روز پیش برد که چندم چیومد یک روز پیش از سردان ویدیو ای лангули ана ҳаму одами зангзадагира шабеҳ дошта ки одами Эсем Шарипов одами Эсем Шарипов аз оне ки телефонта навардоштаиста якчо дарак дора и видео бародаро боз як факти дуруғу даҷҷолӣ маккорӣ фитнаандозӣ дағал гуфторӣ зулм кардани ин даҷҷол буд ва шумо диден фикри ҳақиқататонро дар комментария бинависен дар видео лайк мондана фаромӯш накунед барои подписатсия кардан дар канал ва барои блогер шидан агар ки бихоҳем блогер шавен ҳастай ссилка метавонем бидуроен дар телеграм канал маълумоти пурраша мебинен ва агар ки хоҳиши блогер шидан дошта бошен дастрасӣ ба курс мекунен ва мумкин ки агар шогирди ма шидӣ ба мисли ма чунин даҷолора мумкин ки фош карда битонӣ чунки устод чӣ гуна шогирдамона мегӯяд ҳамада хайр то видеоҳои оянда